Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer les croquets. J'espère que cette recette vous plaira. أجل فلاون مرحبا يسون على شاني وعسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديالنا ذي جديدا أكني دني غاسقد نخدم لي كروكي سلامة غض لا وسيت أو ندي عجبن قيموثي ذي. لا جي 2 œufs سعر سنة تملالين فوالا كني تسواليم 2 œufs. J'ai 125 g d'huile, 125 g de sucre, la vanille, un sachet de levure chimique. Et la farine. سنة ملالين أني غاس 125 غرام نسكر 125 غرام من الزيت la vanille, la levure et la farine, bien sûr. Voilà, je casse mes œufs dans le saladier. Je débarrasse. Je rajoute le sucre. Je mélange le tout à peu près 2 à 3 minutes. Je rajoute l'huile. Alors j'ai 125 g d'huile. دقسر نوع الزيت. نرد سعر 125 غرام من الزيت. Voilà, je mélange à nouveau. دقي ذاني غنسروم مليح. الزيت نكونت ثملالين السكر. Je rajoute un peu de vanille. دقسر نشطح la vanille. Ou sinon le zeste de citron, le zeste d'une orange. Voilà, c'est comme vous voulez. نقسر نشطح la vanille. رابي مثل تقرصات نعطي تشينوت أكني كنتي هو. Et là, je rajoute la farine. Voilà, je vais passer ma farine au tamis. Je rajoute un sachet de levure chimique. La levure chimique. Voilà. Je prends un bol, j'enlève juste un tout petit peu de pâte, à peu près, on va dire 3 cuillères à soupe de pâte. Voilà. دقيني تفرد البول إنو أتكسر à peu près 3 غنجاوين نيتين مقرانين لا بات. لكن توالمت لا بات مازاليت تلقاقت. La pâte elle doit être comme ça. Voilà, un peu liquide. Et je rajoute la farine.
دقيقة سرنو الفارينة لما تجمع لاباطنا. La pâte elle doit être comme ça. Elle colle pas aux mains. داكيني لاباطنا غير لقاتي لي كي جيت القاقث وكان الكاطونا غدفع حتى القاقث بغيت تفغرا تقورانت. Voilà, là j'ai mixé les amandes grillées ou sinon les cacahuètes grillées ou sinon vous pouvez les remplacer par les sésames grillés. داك ندير سير les amandes grillées زدرتني دكاكيا نغ الكاوكاو يزدان نغ جلجلان تتحمصم ذاك نشيطوحه تتسحنمث. Voilà, et je le rajoute dans la pâte. داكيا غنرنو غير لا بات ثلاثه نيت غنجاوين ادنكس لا بات اسنرنو هكاكيا غنكسع ناخد لي زاموند يسخدما كون مثير الكاوكاو وناخد جلجلان يعني كنت هوان استخدم هكاكيا لما تجمع لا بات. Vous rajoutez à fur et à mesure. Voilà, comme vous voyez, je rajoute encore. Voilà, la pâte elle doit être comme ça. Attends la pâte ناخذ جدد وتلصق على الكفاسين. داكي لا بات نكون تلقى تسعو بلوس لي زاموند نغ الكاوكاو بلوس كو لا بات. Je prends un peu d'huile. داكي طفاشي طوح الزيت ذهنا غي فاسني وكنت تلصق على لا بات كي فاسنا. Voilà, je divise la pâte en deux. داكيني يجمع لا باتينو افسين. مثلا تتخممت un peu plus خممت دوبليمت les ingrédients. Si vous voulez faire un peu plus, vous doublez les ingrédients. Au lieu de faire 2 œufs, vous mettez 4. Au lieu de faire 3 ملالين تخممت 4 ملالين تدوبلي les ingrédients اللي كنتي تفكير. اللي كتخدم هكا كاينين كاستغزيه ما كلي ما خممت المقروط. Exactement, c'est la même chose. Voilà, c'est comme on est en train de faire les macroutes. Voilà. J'ouvre la pâte avec mon pouce et je mets cette farce dedans. C'est comme les macroutes, la même chose. Après, si vous voulez rajouter le cacao pour la farce, c'est comme vous voulez. La farce est le cacao que nous avons la couleur, le cacao. Je ferme bien mon boudin. دقا تغلقها مليح كي تواليمت على تغلقمت يا تروليمت. Je prends l'autre moitié, je fais la même chose que le premier. لقيت فاضيرني لا باتني نظام الخدمه قامت مزواروثني كيف لكن يتوالي. Je vous laisse regarder et je reviens juste après. لقيا كنت غتوالي ميادو على غروين.
Je prends le papier cuisson. Voilà. Je mets mes amandes ou sinon les cacahuètes, ce que vous avez. Le papier cuisson ينقير سمرة اللوز نكني غيقيمن soufflé ينقير. Et je badigeonne mes boudins avec le lait. Voilà, ذاك الذهن غير كل لي بودا يقينا سويفكين. Et je dépose mon boudin sur les amandes concassées. Voilà, comme vous voyez. ذاك ميت ندهن غير كل سويفكي اثني دارغ سوفلا لي زاموند ني ناض الكاوكاو وين تيكتي وجدن قام. فوالا ايفكي باش هادي يطفى مليح ديك اللوزاكي و ميم طون سيدي فيك شطوح تزواغ. Voilà, comme ça. Et là, j'ai allumé le four à 180 degrés en attendant. l'air déjà شعل غاسي الفرن à 180 غادي يحمو. Voilà, et je dépose mon boudin sur mon plateau. Dès que ça le boudin nous dans le plateau. على نار الفور. Voilà, كنيت ولام. Je place mon plateau au four à 180 degrés, à peu près 20 à 25 minutes, ça dépend de vos fours, il faut les surveiller. Voilà, 20 minutes après, voilà le résultat final. Voilà, là je prends un cure-dent et je pique. Voilà mon boudin. Dès que tu fais un cure-dent, tu le boudin, les croquis. Comme ça, مثلا ثممت يونس خمار ثممت يونس راه كان sucre glace. Comme ça, quand on rajoute le miel, ça va rentrer dedans. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris un cure-dent pour faire des trous. Voilà, je rajoute le miel. Mon gâteau, il est chaud. داكيني لقى الكاطو نكون تتيلي تحمى ثممت نكون تتيلي تصمت. Voilà, juste un peu. Si vous n'aimez pas, vous rajoutez pas. Vous mettez juste le sucre glace ou vous laissez comme ça nature. Je vous laisse le choix. موت فغام ثلاثة تاع سلم تجمت تكاكينين غام تسوفلا sucre glace نغ تجمت كنا كاكينين nature. لكن يخت يهوى. Croyez-moi les filles, ce gâteau, il fond dans la bouche. Il est très très bon. Voilà, le deuxième boudin, je rajoute juste un peu de sucre glace. Voilà, le boudin nénéron, c'est un organek souffla, le sucre glace. Et là, on va passer à la découpe. Là, on va couper comme ça des tranches. Voilà. دقا نعدي غادي نقزم لي كروكينا دقا نتجمد هذه سميض شطوح ومكان تقزممت ونتجمت لما صمضيت مليح مليح. Voilà le résultat. Voilà le résultat final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني de la vidéo يجي ويتسو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ماذن كينا ونديني غاجيكون ذي لهنة الويث على فيديو نظام ما يبغاو حنين ثنميرت. Je vous laisse regarder la suite.